Terus Apa? putar itu udah mulai Mamat. Ya, ada ondel-ondel guys, banyak guys nih. Waduh. Nyimpen nggak ke nyimpen kan ya? Berarti abang nggak apa-apa bang. Ini aku. Waduh guys, ini ada acara apa? Nih guys, waduh, ada ondel-ondel hijau guys, lagi nyender aja guys. Waduh guys. Waduh guys, ada ondel-ondel angus guys. Waduh, serem bener nih guys. Rambutnya sebelah. Waduh. Waduh guys. Mantul nih guys nih. Wadidaw ini. Mantul guys nih. Wadidaw guys. Waduh itu pada ngapain itu? Waduh guys. Bocil berenang guys. Waduh ada cewek-cewek ini. Ini baru nyampe. Ini orangnya ini malah. Ini orangnya. Iya, mau mainan. Udah tadi belum? Udah ya? Iya. Wah, mantul guys. Iya. Waduh guys. Wadidaw guys. Waduh guys, ondelnya guys. Waduh, pada bergerak guys. Pada bergerak. Ini sanggar mana aja nih bang? Raska ini. Oh Raska nih. Wadidaw, mantul nih guys nih. Wah. Begidik semua nih. Pada begidik musim hujan guys. Waduh guys. Mantul guys nih. Wadidaw guys. Waduh, walaupun hujan becek guys, waduh tetap ada guys pada joget guys. Iya. Itu teh ya. Pada main air ya. Iya. Bocil ya pada berenang. Waduh guys nih, seru nih guys nih. Nih, berapa orang coy? 5. Waduh mantul nih. Mantul nih guys nih, pemanasan guys, mantul guys, mantul. Waduh goyang bocong guys. Waduh guys, nih ada lagi guys nih, mantul guys, mantau terus guys, masih banyak guys yang seru-seru guys, mantau terus guys, wadidaw guys, waduh. Waduh guys, mantul guys. Iya. Waduh guys, mantul. Iya, banyak bener nih guys nih. Ini hajatan ondel-ondel nih. Waduh. Berkitiu guys. Waduh, mantul guys. Iya. Ini ada hajatan apa sih ini sebetulnya nih? Banyak ondel-ondel guys. Wadidaw guys. Nih, mantul nih guys nih. Ada 4 guys. Waduh, seru guys. Waduh. Mantul nih guys nih. Mantul guys. Waduh, kenapa tuh? Kenapa itu kok bisa jatuh? Wadidaw guys, kasar guys nih guys nih. Waduh. Mantul guys. Wah, ada ondel-ondel guys. Ondel guys, banyak guys nih. Waduh, jauh guys. Waduh guys, ondel-ondelnya pusing guys nih. Kacau nih guys nih. Waduh guys. Mantul nih guys nih. Ondel pusing
pusing guys. Ondel-ondel pusing guys, mantul guys. Waduh. Aduh. Ondel hijau guys, agresif guys. Wadidaw guys. Waduh, mantul nih guys nih. Ya. Kece badai guys. Kece badai. Jangan lupa like dan subscribe guys. Waduh, goyangan atraktif guys. Mantul. Diputer-puter guys. Aduh guys. Waduh guys. Wadidaw guys. Mantul guys nih. Wih, ngapain nih lari? Wah, ini guys nih, seru guys nih. Seru nih guys. Wih, banyak ondel-ondel guys. Ini guys, hajatan besar guys nih. Waduh guys, ondel oleng guys. Ondel oleng guys. Waduh guys, copot guys. Waduh. Aduh guys. Aduh. Hati-hati guys. Hati-hati guys ini guys. Wadidaw guys, wadidaw. Iya, wis. Aduh. Waduh guys. Iya. Wadidaw guys, ini guys seru guys. Mantul. Udah ya. Ya udah bentar. Terus udah. Ya udah. Oke guys, terima kasih guys. Mantap guys. Ya, udah. Jangan lupa like, suka dan subscribe bagi yang belum guys. Terima kasih guys. Mantul. Tambahin dikit. Nah, ini mana? Wah, ketinggalan nggak? Ini lupa ya? Lupa. Iya. Ini yang mana? Raska. Bukannya Toing yang megang. Ada Toingnya mana Toing? Bukan. Raska apa? Ini di mana tinggalnya ini? Hah? Tinggal di mana ini? Tinggal di Cikunir. Oh, Cikunir. Iya. Oh, Cikunir nih. Nih. Ya, guys. Oke, makasih ya. Mantul, guys. Oke. Mantul. Mantul guys, ondel-ondelnya pamitan guys. Wis gacor juga guys bocahnya guys. Waduh guys. Mantul guys nih, ondel-ondel jadi pocong guys. Ondel pocong guys. Mantap guys. Ya. Oke guys, terima kasih guys. Udah jauh guys. Jangan lupa like, suka guys, dan subscribe bagi yang belum guys. Terima kasih guys. Ini mana nih ini bisa. Ya. Teman anak-anak. Pak Sudin anaknya ya. Udah, mau ini gimana? Udah labnya udah habis. Udah habis. Nah, terus tamat. Terus kemana ya? ini apa? Saya belum sampai situ lagi. Ini apa? Kagak tahu saya dah ya. Ini kali ya. Stop aja, stop mana stop.